ngo umugambi wabo ngo nuwo kwicisha ngo abanyamurenge bari mu minembwe n'abari mu mikenke ngo banze kwivangura ngo natwigwaneho ngo bagomba kugira gute ngo bicwe n'inzara. Ibaze bagize imyaka 8 bari mu kaga k'intambara. Muniga ntama ntaragira amezi 2 ngo arashaka ngo abanyamurenge bose bari mu minembwe ngo natwirwaneho yo sahiri ngo yimuke musanga hari. Kandi wumva igitangaza gihari gikomeye bano bantahara abagambanye. Abana biwe n'umugore we bari muri Amerika. Twirwaneho ziri ruguru, abana babo bari ruguru bari kumwe n'abana babo n'abagore babo n'abanyina nabase. Iwe nyina na se n'abavandimwe bari muri Amerika ngo arashaka ngo bose bimuke mu minembwe. Nukuvuga ngo bababwiye ngo nibimuke mu minembwe bahamubise ni hahandi ngo ashaka tere yo kuzotorezamwo ziriya nteramwe ngo na P5 ngo kuzaza gutera Rwanda. Buriya ngo nica haya higa ngo karahiga ngo azagire ngo ahantarema bazariere ngo yo kuzotera Rwanda. Agafata abanyamurenge kubwoko akabahanganisha n'inyungu z'ibihugu n'icabo kitabaretse. Icacu tikidutabara kiraduteza ibyago. Yarangiza agafata abanyamurenge batuye ngo nibahagire tere yo gutegurira ibyago by'ikindi gihugu. Kibaza ngo sico gihugu aha yategurira ntigifite intasi tikiza amakuru kizobyemera bizokunda. Yambu kuba dukurikiranye hirya no hino impande z'isi ko ari zine abari muri Amerika, Canada, Australia mu Bwongereza. Mwebwe abo bwije n'abo bukeye twongeye kubirizaho tubaramutsa cyane tubasaba gukora subscribe kuri Joshua TV1, Mibunda TV1 ndetse na Rugenza TV. Kuzukuri murabizi Rugenza TV barayifunze tusaba subscribe kwa wingi. Ibihumbi byanje 18 abakristo banje ni mugaruke ndacabakene bakristo banje mwarandaka none abakristo bikigiye ninde wabaroza ubundi ko murata umushumba ngo nzoza mbwiriza ibiti n'amabuye. Umuntu utarakora subscribe niyongera garuke nibukeya gusa bikoreje isoni nukurije umaze ibyumweru bibiri ntangiye none nkaba nkiri muri subscribe 2600 nimwikubita gashi rwose. Buri muntu wese ureba ibiganiro byacu akora subscribe kuri Mibunda TV1 ndabasaba nukuri pe. Mibunda TV1 muramuryamisha afite 1722 dukere koko kuno kwezi dutangira byibuze kuzoshira ari mu 10,000. Joshua TV1 nukuri pe turasaba ari mu 5,000 turasaba byibuze kuno kwezi ko byibuze azobe ari mu 1000 bingahe azobe ari mu 1920 gushire ari muri aho ngaho ari wahakinira. Murakoze. Reka mugenzi wanje turi kumwe uri kubanga bw'ibyuma nibisanzwe ni Joshua Entertainment naje uri ku microphone ni Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1. Hanyuma reka be ngumekaho twinjire makuru ya tariki 31 z'ukwezi kwa 10. Yego 31 z'ukwezi kwa 10 2025 ngeze no kwezi kwa 30. Usaya kugira mwiriwe amezi umugabo umwe yaravuze ngo amezi ngo imisi yingabaye mikeya ngo yabazongeramwo ngo kana kazirimo na kabiri ngo ingariza rishira kuwa 3. Yego. Ya abantu bose mudukurikiye kuri Mibunda TV1, abadukuye kuri Joshua TV, abadukurikira kuri Rugenza TV, abadukurikira kuri Joshua Entertainment, mwiriwe amahoro. Ijambo ni ryarindi mugenzi waje asubiyemo subscribers sinze kundumuza muzikomeraho. Muzamukomera kuri subscribers ngo zigire gute nugukanda mukatureba ibiganiro. Buriya hari ikintu mutaza mumenya iyo warebeye ibiganiro twakoranye kwa Joshua Entertainment tugaruke kuri Mibunda TV ngo kandi ukore subscribe. Buriya ntacuba wanteje imbere. Harabaza bampamagara ngo turagukunda ngo twaragukurikiye kwa Joshua. Yewe kwa Joshua ni nk'umuntu twatikanyije murangiriza ibigori byeza ariko hagati buriya hari urubibi. Icyo mbasaba rero nugira gute nukuza kuri Mibunda TV mugakora subscribe none tukazamuka tukageza ku rwego rwiza. Ikindi ngira ngo mbasobanurire abantu benshi bataza bamenya buriya iyo umuntu afite subscribers nyinshi arebwa n'abantu benshi rero bivuga ko kene subscribers kuruta ibindi bintu byose. Mukore subscribe 770 ingahe ndashimira bayikoze ariko kandi nashishikariza n'abatarayikora umuntu wese uzazora ibiganiro kuri Rugenza TV ukamenya ko utarabirebera kuri Mibunda TV1
uzi ugenda uhakande umuntu uzaza ureba kwa Joshua Entertainment ukamenya kutaragara kuri Mibunda TV1 wabaye gute kora subscribe ibiganiro bikunezeze natwe bigira gute bitunezeza iyo buriya byakunejeje wumva dufite ibiganiro byiza utarakoze subscribers kuri channel yacu yego uba wanezerewe tuba twavuze ibintu bikunyuze nawe uba wagize neza kubira babo birebye ariko kandi unagarutse ukaduteza imbere bzoba byiza kurushaho ngayo nguko abantu rwose ubwira bumva ntavunika twababwira ikindi mudukorere subscribe hanyuma amakuru natwe nguko twabibereye abantu 250 bihuse ejo mu gitondo tuzabuzuke turi mu bihumbi 2000 dukomeze tuzamuke kugenda tuzaja kurenga wagafinda turi mu bihumbi 200 ariko kandi tukiri hano muri Kenya mu buhunzi tube dufite byiburi ibihumbi 10 bibaye bibitse kuri channel kugira ngo tuzozamuke byuzuye ngayo nguko breaking news munda yisa makuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua TV1 Rugenza TV Mibunda TV1 aho nyine niwo muzoza musanga amakuru yacu amakuru y'ujujuziranenge amakuru y'ukuri reka tuyahere mu misozi yiwacu uyu munsi reka tube nk'abababwira amwe mu ngingo z'ingezi zigiye kwibandamwo kutubabwira amakuru avugwa iwacu turaje tubabwire abarundi bari hariya muri za Mikenke turaza tuyavimuzi duhita tumanuka n'ubundi hariya kuri Runingu aho bakomeje gusubiranamo ingabo z'uwo bita Makanaki n'uwo bita Nyerere tuze kuhava tunyarukire n'ubundi hariya imisisi tubabwire uko byiriwe tunyarukira ni Kinshasa tubabwira amwe mu makuru ari kuvugwa Kinshasa tuze kurangiriza amakuru yacu muri Tanzania amakuru ari kuhavugwa za Dar es Salaam aho ubuyobozi abaturage imyigaragambyo iri kuvuza ubuhuha mu gihugu ca Tanzania ngayo nguko ayo namwe mu ngingo z'ingenzi turi bwibandeho reka duhere mu misozi yiwacu bwana munyamakuru yego uno munsi amahoro arahari ruguri wacu amahoro aho mu Minembwe amaduwi murengare hari amahoro abantu bararyama bagasinzira ariko kandi mu gitondo twabonye urwandiko rwa MRDP rurisinye na Welcome Kamasa avuga ku bikorwa by'abarundi babazungurutse bibabangamiye yego aravuga ati ntituzobyihanganira shuti bavandimwe tugize iminsi tubivuga tuzatuvuga tutiriya ntambara irimo abanyamurenge bayihisha inyuma none uno munsi hahagurutse itsinda Kinshasa ririmo Jean Sikoyi rikabamo na Kamanzi n'abagabo babiri tubavuza amazina kubera ko bagaye kuri social media bahakana ko ntabwicanyi abarundi bahaye bakorera mu Minembwe biyibagiza abana b'abasore babiri ejo bundi abarundi bafatiye hara ku Murambya barakubita barabica ikindi babeshemo giteye ubwo busarire ariko gusaza nabi nakumiro babeshe ngo abarundi gusaza no gusahugwa babeshe ngo abarundi ngo bari mu gufasha ngo abarwayi ngo kuja ku bitaro ngo bari mu gufasha ngo abanyamurenge ngo baririya ngo kugira ngo babone umunyu n'isabune ico tugira ngo tubabwire niki abanyamurenge bari mu Minembwe ntibava aho bari ntibaca abarundi bari igitangaje ejo bundi umwana wari warasiware yamucakira munka banze ko umurambo utambuka abanga ko umurambo utambuka baremera abazima noneho uno munsi Jasco yaravuga ngo abanyamurenge ngo nibave muri zone ngo irimo AFC ngo bave muri zone muri AFC ngo baje irimo abarundi baje badusanga hariya baratwimura aho dutuye ku matongo yacu iwacu ngo tubakurikire tuje none se abanyamurenge bazoza bakurikira abarundi aho bajenza amakaro bayajenga igitangaza kizogwire ariko kandi n'izindi zaratsinzwe n'izimu zazitsindwa Kamanzi yavuze no munsi aravuga ngo igihe ngo Red Tabara ngo yazamutse ngo yajanywe ngo n'aba officier ngo ba RCD ibaze ko umuntu kuva muri 2004 igihe cy'ibiganiro bya Saniswiti bibaye hakaba reunification hakaba ico bita ngo 1+4 ni president umwe n'aba vice president bane barimo Jean Pierre Bemba wari MLC barimo Maître Zaria Soberwa wari RCD barimo Joseph Kabila barimo ba Rodeo Ndombasi barimo ba Zaidi Ngoma abo nibo bari bakompoje iyo nani iyo gouvernement uno munsi akavuga ngo rego ngo bazamuwe ngo na RCD yari rihehe hariho gouvernement imwe iyo avuze ngo aba officier ba RCD n'aba officier ba PPRD uno munsi no kuvuga ngo hari abafashe
ibintu byo kuzana ama discrimination usubira muri histoire zigize imyaka 15 kugira ngo usobanure ikintu kidafatika ubesha abaturage ugira ngo babwire ibitari byo ico tubabwire bari abagabo b'abanyamurenge bari Kinshasa please utotabaza yoceceka kuko kugira ngo mufashe twarababwiye ngo iriya buriya bwicanyi Abarundi babakora bashatse itsinda rizabuhakana none batangiye kurira kuri social media bavuga ngo ngo bwicanyi ngo Abarundi ngo rego ngo Maître Nyarugabo ngo ibyaha yavuga ngo se ngo niba munyamurenge wenyine dufite amanani hano ama speech bakoze nuko ari mu Gifaransa kubera ko abantu benshi bakicumva bari mahanga yavuze ngo se ngo Nyarugabo ngo niwe munyamurenge wenyine ngo ugomba kuvugira abanyamurenge atabavugira wowe uryamye Kinshasa utawavugira kandi wari ubishoboye ariho hari mu kuva amadrone ico ushoboye no kuvuga ngo drone ntabuze yazica niba uvuga ngo drone ntabuze yazica ukavuga ngo Abarundi babica abantu ntibahaye bica ukavuga ngo Abarundi bafasha abanyamurenge babafungira ahantu hamwe ngo ntibabafunze ubwo ni wowe dutegereje agakiza ikindi yavuze ngo abanyamurenge bari ngo Abarundi bari ngo igahororo ngo mu kundondo yo hagati ngo no mu bibogobogo ngo abanotable ngo ntaco bazabavuga ubundi ico bashaka niki barashaka ngo hagira umunotable wo muri turiya duce uvuga nibamara bamufate bamwite ko ari umugambanyi bamwica mon cher Jean Skoyi igituma batabivuga nuko bahagazwe hejuru n'inkota batarabasha kwikuraho ariko umunsi bayikuyeho uzumva ibizavugwa ngayo nguko tukiraho ngaho reka tubwire isi n'abantu tuniyama ingabo z'Abarundi ziri hari rwose barirukanse ubu nyine babashize hagati ubu barasa n'abantu bari enclave babashize muri Kaview bari muri Kaview nukuvuga ngo Muniga ntamu yaragurutse ariya mu isoko y'akazi rimwe iri hariya n'ubundi hara mu mitamba aravuga ngo umuntu bazofata ngo atwaye umunyu n'isukari n'amasabune abyerekeza mu Minembwe ngo ashizeho itegeko ngo umuntu azicwe yego ayo ni amakuru y'ukuri Abarundi ubu nyine igihe abanyamurenge bari bavuye za Minembwe bagiye n'ubundi mu isoko ryo mu Mitamba bageze hariya mu Mikarati barababloka baranje kubabloka babasubizayo nukuvuga ngo iciza batufitiye niki wombwira ngo Abarundi ngo hari iciza bafitiye uretse ngo umugambi wabo ngo nuwo kwicisha ngo abanyamurenge bari mu Minembwe n'abari mu Mikenke ngo banze kwivangura ngo natwigwaneho ngo bagomba kugira gute ngo bicwe n'inzara ibaze bagize imyaka 8 bari mu kaga k'intambara Muniga ntama ntaragira amezi 2 ngo arashaka ngo abanyamurenge bose bari mu Minembwe ngo natwirwaneho yo sahiri ngo yimuke musanga hari kandi wumva igitangaza gihari gikomeye bano banta hari abagambanyi abana biwe n'umugore we bari muri Amerika twirwaneho ziri ruguru abana babo bari ruguru bari kumwe n'abana babo n'abagore babo n'abanyina nabase iwe nyina na se n'abavandimwe bari muri Amerika ngo arashaka ngo bose bimuke mu Minembwe nukuvuga ngo bababwiye ngo nibimuke mu Minembwe bahamubise ni hahandi ngo ashaka tere yo kuzotorezamwo ziri anteramwe ngo na P5 ngo kuzaza gutera Rwanda buriya ngo nica haya higa ngo karahiga ngo azagire ngo ahantarema bazariere ngo yo kuzotera Rwanda agafata abanyamurenge kubwoko akabahanganisha n'inyungu z'ibihugu n'icabo kitabaretse icacu tikidutabara kiraduteza ibyago yarangiza agafata abanyamurenge batuye ngo nibahagire tere yo gutegurira ibyago by'ikindi gihugu kibaza ngo sico gihugu aha yategurira ntigifite intasi tikiza amakuru kizobyemera bizokunda oya wumva hantu urebe Jean Skoyi wawuvugira aba Barundi wabonye uyu mungu muhumuro heruka gupfa hariya mucakira wumve ko no kuvuga ngo umurambo bawushutse byarinze ndango kuva delegation ndango yavuye Kinshasa ikikwereka ko birimo bino ingabo z'Abarundi zifite ubugome mu kumara ubwoko bw'abanyamurenge buri hariya bw'abatutsi ngaye mbwiza ukuri urebe wumve umurambo w'umuntu wapfuye turi mu kababaro twenyine banyiri murambo turashaka kukura aho bari bamutsinze tugiye kuhamba hari abandi ngo yanga umurambo nduhushwe tubashaka umunyamurenge hamwe mu cyubahiro turi mu kibazo reka ngayo ngukoreka tunyarukira hariya n'ubundi kuri Runingu aho n'ubundi ababembe n'abafurero basubiranyemo kuri Runingu basubiranyemo uwo bita Makanaki n'uwo bita Nyerere ubu hakaba hapfuye abantu benshi cyane ndetse n'umuhanda ukaba ufunzwe kugeza ubu nyine hari akazi kiyaza kuri Runingu bacu nuko huta mukomereza aho ngaho mufashe urutoki rwose
mufashe urutoki aho ngaho nyine aho urushinge rwanyu ntiruva aho ruri. Habaye ngo ejo bundi leta ya Kinshasa izomarisha abantu irabateranya. Yafashe abazarendi bahereza imbunde ivuga ko aribo bavaya b'igihugu. Yego. Ngo imara ejo bundi ifata umwe muri bo imuheza amafaranga yimuwundi. Ibwira umwe ngo narasu wabo buriya ngo bombi hari uri kuri misiyo ya leta yo kuvuga ngo rasu wanyu kugira ngo namara kumara wabo leta izohindukire nabigire gute imurasa. Ariko kandi abantu bose bakoze ku Banyamulenge no ku Batutsi muri kariya karere ntimwabonye Samia nta mahoro muzogira kuko timuhaguruka ngo mwice inzirakarengane, timuhaguruka ngo mwice abantu mubazize uko Imana yabaremye, timuhaguruka ngo mugiye kugirira abantu nabi ngo niwo mugambi mufite ngo muzogira amahoro. Bariya bamayi ejo bundi hari umubembe wamizwe n'ingona. Twirwaneho iri no mu ngona, ingona ko zirafata mayi zikamira. None sefu bazi Muhando yaririmbye neza. Yaravuze ngo wapigane wawo kwa wawo. Oya rwose ngayo nguko tukiri hariya n'ubundi kuruningo reka duhita twambukira n'ubundi i Burundi naho haravuga urundurundu ko kudeta ngo igiye kuvuza ubuhuha aho Macron mu Faransa ariwe president watumije n'ubundi president n'ubundi w'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi Chilombo hamwe na president w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame na Museveni. Ariko uyu munsi bakaba miyo nama aribwo yari gutangira ariko wabo w'u Burundi akaba ngo yaburijwemo ngo bamubwiye ati uribesha ngo urazamuka kudeta irakugeraho. No kuvuga ngo i Burundi hari inama ubundi twababwiye muri politike uko imeze. Ubu Faransa burashaka kuza kuri table y'ibiganiro nico bushaka. No kuvuga ngo biriya biganiro bya Doha biri muri Amerika. Amerika nifiteho ububasha. Oro ububirigi bugaca mu Bufaransa ati nimuduhamagarire Kagame muduhamagarire na Gisegeti na Ndayishimiye turebe ko twogaruka kuri table yigira gute y'ibiganiro. Macron niko kubahamagara arababwira ati arabayimvita ngo ariko ngo abahamagare ngo ikibazo ca Kongo ibaze nk'ikibazo ca Kongo ngo kigiye kwigirwa ipari. Ahamagaye President Kagame na President Museveni na President Ndayishimiye na President Gisegeti. Ariko President Kagame ngo yaravuze ati gusezerana na Gisegeti taza yimira ibyo mwasezeranye kubera iyo mpamvu. N'ubushize yaravuze bari mu Bubirigi baravuganye ibyo bavuganye ntiyabari bizavuga ngo arangiza ati tazo kumakuru kwa kinyuma y'umusazi kaho yabuze bizakora. President w'u Rwanda afite ibyaha yakora, afite igihugu cye giteye imbere, afite vision y'igihugu ciwe, nta mwanya afite wo kuguma kwirukwanka ibihugu kuja gukora ama agreement ataja hehe ataja mu bikorwa. Museveni ngo arababwira ati jewe ndisaziye nta mpamvu zo kumakwirukanga ku musazi. Uyu ni umusazi. Twaramubwiye ngo M23 n'abanyekongo, MRDP n'abanyekongo kurafata kurakuruza amahanga kubwira ngo nibagufashe kurasa abaturage bawe n'igihugu cawe bagisenye kuko ibakuramwo bizakugura. Emera ibiganiro mwicare hasi muganire ikibazo mukigire gute mukirangirize hamwe. President Kisegeta toyaye mupaka ahamagara abacancuro ahamagara South Africa Sadek yaramutereranye ubundi imwumva. Igihugu cyarekize yakimwumva yari no Tanzania na buri Burundi. None Burundi ga nabwo Ndayishimiye guno munsi aritegura ngo aragenda ngo aje kugenda iperereza ati uza makuru ati ugenda hicara mwundi icara wamureka. Ayo niyo bavuga andi makuru akekwa mu ruhando rwa politike akavuga ko Ndayishimiye amaze kumenya ko ibyo Gisegeti byose azakora azasezeranya ntakiza kiba agatinya kuja kwifatanya nawe mu gihe mu karere ahaye abona ubutegetsi bwa Tanzania buri ku marembera. Akavuga ati bwa Tanzania buri ku marembera. Simvugana na Kenya, simvugana n'u Rwanda, simvugana na Tanzania, dusigaranye n'iki kintasi cyo muri Kongo. Agatinya ibyo bibazo agiye kwikururira. Yego. Akaba yitwaje nawe kuvuga ngo hari kudeta ishobora kuba ihari cyangwa ntayihari ahubwo ari ugusuzugura uwo babaje kuvugana kuko Ndayishimiye muri iriya ntambara iwe kuri we ni gere economique. Iwe n'ubutunzi yishakamo n'amabuye yishakamo n'amafaranga yishakamo ariko ntamahoro yishakamo.
rero nshuti bavandimwe naho i Burundi naho nuko byagenze ntiyabaye akigenda ngo kubera kuko ngo yatinye kudeta ngayo nguko ayo nari kuvugwa i Burundi. Reka tunyarukiri imisisi tuze kurangiriza amakuru yacu n'ubundi hariya muri Tanzania ariko havugwa. Reka tuyacemo vuba. Imisisi naho hari kuvugwa urundu aho bakomeje kuyarasana n'ubundi basubiranamo ingabo z'abafurero ziyobowe n'uwo bita Ngoma Nzito ndetse n'ingabo z'ababembe ziyobowe n'uwo bita Amuri ya Kutumba. Naho amaze gupfa abantu batari bakiyabwa n'umunyamakuru wayavimuzi hanyuma tuze gusimbukira n'ubundi muri Tanzania. Yego imisisi bafitanye ibibazo bibiri. Ziriya nk'abanyaze mu banyamurenge zifite isoko zibagirwa imisisi. Noneho ibibazo by'amataxe leta ntikiyakorera haba jenesi. Abagasubira bakagira ikibazo cha hariya muri carrière minière hariya muri biriya biro by'imisisi. Ngoma Nzito akavuga ati hano ni twebwe duhari nitwe dufite imbaraga. Ababembe ati hano ni iwacu ngo bavugane kabiri ati mukinga amaduka mufunga isoko mufunge kariyeri bararasana benda kumarana. Ariko cyo babapfa niki ko barapfa amafaranga y'amataxi. Yego Bivuga ngo iki hari imisisi nta autorité de leta ihari. Leta ntiya kontrola ntihareba n'igihugu yamaze kurekera abajenesi. Ahantu gusa Kongo isigaye yerekana imbaraga ni igihe yateye mu banyamurenge ni igihe hetera mu batutsi muri Nord ariko ahandi muri Side nta bikorwa ihagira nta nakimwe ihakorera gusa icyo ishoboye ni kubateza ibyago no kuwazana ingabo z'amahanga zigira gute ziharimbura. Ngayo nguko reka duhite tunyarukira tugana ku musozo w'amakuru yacu ngo twari twabibabwiye. Muri Tanzania umupresida wo bita Sami Salu Hassan akaba nawe ari mu marembera aho abaturage bafatikanyije n'igisirikare cha Tanzania babagwana. Ubu twatuvugana abantu bakomeje gupfa kwa wingi uko niko bimeze. Ayo nayo twabimuzi bwana munyamakuru baze Berindi bashize. Samia yiteje ibibazo wenyine yari afite opposition aho kureka ngo azaburikore bigeze amatora yarangiye kuko abanyafrika bisanzwe bene kure bagisegeti bagaye babona ubuyobozi afata umuopoza warukome mu gihugu aramufunga. Umuntu wese yagera ngo ari nujosi akamufunga. Umuntu wese yagera ngo rero akamufunga. None ngo asigara hahangana Samia na Hasani. Amazina ni uhangana nawe wenyine nta mukompetita afite. None hejo ngo baje kuja mu matora abatanzania ati kino gihugu iki gihugu kuvuga ngo wewe Samia kurahangana nawe wenyine ngo ntawe uzovuga muri kino gihugu abagabo bose urabafasha bashize mu buroko ntawe kuvuga ntawe ugira gute turarebana nawe. Ahari amabiro de vote yose bagira gute barahatwika. Muri kino gitondo cuno munsi bazukiye mu kibuga cy'indege cya Dar es Salaam International Airport ya Dar es Salaam. Baravuga ngo nta munyapolitike numwe wurira indege ngo ahunga igihugu. Mureke tubanze tuvunguranire hano mu gihugu nta buryo muzoza muduteza ibibazo ngo ni mumara mwurira indege n'abana banyu n'imiryango yanyu mwebwe musigare muduteza ibyago ariko mwebwe mwaragiye n'abana banyu. Mureke tuvunguranire hano. Yego none ubu nyine bamuzanye mwindi kese ko baravuga ngo niwe ushobora kuba uri inyuma y'urupfu rwa Magufuli. Ni ukuvuga ngo Genzi abasore nibo basohotse hanze ko baramubwira ngo uravaho gushaka no kudashaka. Ngayo nguko Sami Sulu Hassan ubu ari mu masabira aho nubundi abaturage barimo kurevandika kababaruka bavuga ngo ntitugukeneye ati uve ku buyobozi. Ndetse bikavugwa ko uyu wafunzwe ariwe wari kompetita we ngo niwe warukunzwe kurenza ngo uneza ngo niwe alabsance wa Pombe Magufuli ngo niwe wari enklikabisa bivugwa bigaragara. Ariko sasa bwana munyamakuru tuvuga ibintu tubigaruke. Tuzubonana muri Kenya. Muri Kenya ni igihugu kiri demokarasi. Utsindwa c'est normal. C'est ça. Uri president manda ya wirangiye uraseda ukasiga baze noneho uyu mumama uyu president ni gutafata abaopoza mu gihugu bose akabafunga ngo nta uzovuga. Arashaka gutegeka igihugu gicecetse habaye kwirimbi. Sivyo kwirimbi ni umuza mutegeka nico gihugu kiba habacecetse. Ariko
niba ashaka gutegeka igihugu gifite abavuga nibavuge nawe avuge bakompetitinge batsinde cyangwa atsinde ayobore ariko navuga ngo arabacecekesha biratuma bazamuka ariko nyine mbonye no ku binyamakuru cya leta zibavuga ko Amerika yahaye leta ya Tanzania mizangarde yababwiye ngo ivyo bikorwa bihaye bibaho ngaho ko turabyitegereza mwirinde leta guhutaza abaturage kuko ibyo abaturage barekrama nukuri kwabo ni demokrasi nta muntu ugomba gufungirwa ibitekerezo byiwe nta muntu ukwiye kuzira parti politique nta muntu ukwiye kuzira iki murimo hagomba kuba iyo bitarahite ngayo nguko uko byari byifashe muri Tanzania andi makuru turaza kuyabagezaho mu kandi kanya tubibutse ko ari kubanga bw'ivyuma ni Joshua Entertainment najuri kuri microphone ni Rugenza TV ndetse na Mibunda TV 1 Amadu w'Imurenge Intare za Salamu